clear tu le ngai thatu changzong te chibai le ve kule August ni som ni le pariat sang ni som ni le panni pathian ni ania tun chuma chuan India ram chunga thil thleng tur langsar tak mai le khovel ram chunga thil thleng mek chen khat te kan tar lang ve thung don ani voin Sunday chanhu dan hi le chan ve hian Noida sector 93A building ding chiang asan zong po metar za don lai chu Supreme Court thu pekin bom chak tak manga bom dar ani dona hei hi India ram chunga inding bom chiat jinga lian le hau tak ber ani dona wangin India ram chanchin bulian le television channel tam tak te chuan an ngai venin an ziak na sa hle hloma news channel lian te chuan mi pui mu thei turin live telecast in an chuang ngei tura ngai ani nikumoga sangni somni le pakhata to khan Supreme Court chuan he super tech building ding chiang thiana tur thu hi chan tam taka wangin alo chua towa chung zinga thia le ti chia thial ngai na lian zinga chuan he building sak hian kong hlat dan tur azom lo ti ani he super tech twin tower hi Noida hmuna omni in Emerald Court project ti ani bok etianga Supreme Court thupe ka bom chiat ani hian super tech building satu te hian suman lo za chu crore sang khat vel tal aniang bom darna sen sawatan hian crore somni vel man angai don ani hein chong ding thiang hi an mingatan apex en siani te sakani Noida chung sector 93A ania building pakhat jok san jong hi metar za pathum fit zathum somthum le pakwa ani lain aniam jok hi metar som ko le pasari fit zathum som nia sang ani bok he building pani bom chak tak manga phindar tur hian explosive ke sang thum le jasari man turani explosive hi palwal atanga la kania dynamite emulsion and plastic explosive stain cho polani control implosion technique manga bom turani awangin building bom chiat thilvel te chu perdar mialo turani lain khunasa takero achuak thung don ani Mumbai Khupuya Edefik Engineering Company and South Africa Company Trangkopin bom darna hi an thokang he building hi Noida Super Tech Emerald Court Housing Society in kumsang ni le pali a satura rotna an lo thlen to ni in the Noida Authority chuan chumi sangna tur chuan ram plot number 4 sector 93A square meter singli sangria jani somruk le pathum ape ani Noida Authority in kumsang ni le panga Emerald Court building sak aphal sak chu chongsom pali le ground floor ania June sang ni le paruka he in sangna tur ramzaw jong chu square meter singa sangli zaria som pakwa point panga pakhata ti punania mi pakhat chena tura ruam hansa po zaw shet ani bokani kumsang ni som pania chuan Noida Authority te chuan ruam han nom sa chu siam thain chongsom li ni turin an tile ani Outlookin asoidan chuan Super Tech Limited te twin tower saka hian chena in flat zakwa chuang oma flat sang bedroom pathum pali panga nei te chu aman po crore khatatanga crore thumin karte ani bokani Supreme Court thutluk na chu he in saka chena in leitu zong te hena Super Tech Limited hian anin leina sum chu apung nen arul le vector ani ati ani he in ro pui tak hi dan tam tak paljuta sakpo ni se bom dar kherlovin asatu company hi sum tam tham tak choi tira sarkari in nei lo mi chum sia chena ta nemo thil danga man zui mai om ti ngai dan chu Supreme Court chuan dan tam tak paljuta sakle corruption in nam hoina hi ding tla kanilo tu nu zela hetiang hi athlen to lo na turin ati ani Dr. C. Som Lena Senior Principal Scientist CSIR Central Institute of Mining and Fuel Research chuan ama le tho pui te chu he building bom dar na tho tur hi ahim do nem ti en dik tura min ruata wangin theitop chu in ke le ka tim te chuan ngun takin kanen dika chiat na dang thlen thei aniang em ti le ahmong thei tur dang dang te po uluk takin kan jira chiat na dang thleng lo tur le him tura kan ngai ti thu news 9 ne na asoyani Dr. C. Som Liana hi mizo pasal tha jam pui manga tu chuan thum nangat ania zampui manga fapa chala ania chala fapa zara sailo zara hi somte pu anupa ani bokani Ukraine a Russia manimong a hlimem ni Russia le Ukraine in do chungchang hi kanjiak tanwala khovel mi pui ngai ven le
kan nun zia thlenga ngong anei ania wangin soi angai le thin kan la thechun zom zel mai thei bok tuntuma hian Ukraine in dona wanga Russia din hun dik tak lo lang chuak chan chin kan tar lang le don ani Russia chural thuam nei thal le sipai changna konga khowela number 2 US.2 ani thu kan thachina chuwang tak chuan an hu hang po anangiang mai an chuk thlek dan le an chet dan in khowela atidang lam hak zel mai zong ani hi ma se thil reng reng hi anina tak hai lan ani ma chuan a chezong le thazong point rin khum a lo thei le thin tun ma ko pakhata pa pakhat chan chin an soi kala hria reng chu ama kha piang sual tam lian le sek thai kong chin noi lam te tak te engma ti thei lo ani thunga mi khwal lo jina khwal buan nei chang te hian sir khata hu prom takin a kong chin noi lam puan chin tir thlupin aban le dar vel sol tak langin an thu tir thina chuan mi khwal te chu atizam hle thin an ti ma se anina tak hriat chuan chu ti alo ni lem si lo chu tiang chia chuan tu Ukraine in do na hian tharuk a han liam hnu meu chuan super power Russia din mun dik tak sipai changna le economic din mun dik tak chuaron pholang tawar maile tunlai khovel hun sang sanga khokhenga wanga lui tui kam zelin tin hoya pilto hriat lo le mu lo tha aron pholang tawarang devin chu tiang thil chu alo thleng ta ni Russia hian Ukraine hi run mai theianga hriat ani tan tir lai khan US le Europe mi thiam rual official le analyze tengai dan chuan ral thuam nei thazok dai Russia chuan Ukraine sipai te chu reilo te an tu dai the mai tura an da hlom kha ania chuti rual chuan sumlama har sanna wangin Russia chuan Ukraine chu arun tak tak mai chu an ring hau lo thung US Chairman of Joint Chief of Staff Mark Milley ngei point Congress ne na report a pe ka chuan Ukraine chu darkar somsari le panhi ni thum chunga tlom mai tura angai thu a soi hialani ma se nge lo thleng ta le heti lai hian US President Biden la chuan Russia poisa ra bol chu lung noi tlukhiala hlutna nei lova asiam tur thu lo tlanga pui ve mek boka chu po chu ti hlau Russia kho pui Kremlin a po Putin le khon bol te chuan Ukraine chu hroi tu tha nei lo Indona po lo thleng se lo bele ve ngam tura tumruna nei reng lo nia an lo ngai ve mek bokani ma se henga chunga kan soita kho terin dan le ngai dan chuan atum a thel chiang hle hlom chuan ni hi Ukraine Indona top dan tur hi soilok thei ani hau lova chuti la ya thil chiang ta ro Putina be se anga Russia sipai te chak zia le thil ti thei zia khovel mit muwa atar lan na ni an hekin nuclear ral thuam tel lo conventional weapon lama chuan Russia sipai te chak zia mi te lo ngai thin dan chu adang lam ta dor mai ba ka Putina ven thon ber nei to huam chung zau zel tur lo dan atum na ber po chu lo cham derin tuna chuan tun ma zunga tual doi ram lo ni thin Sweden le Finland te hial point Russia mit mei veng thong hau lovin nei to zom an tum ngam pha ta jok hlawani hi ein do na tanga chiang tak pakhat chu Russia hian USCIL phalo mai ni lovin NATO member dang then khate ringot po alo khan lo don hle alo ni tin Philip O'Brien Professor of Strategic Studies University of St Andrew Scotland chuan a soi hein dona tang hian Russia hian kong sang sanga ral be dan konga France Israel UK tinge po atluk phalo hle ni in alanga chutiang zonga chu chuan second rate power po ni phalo hial om amoi ani tatlat mai Indona wang hian Ukraine ram infrastructure te chuan atuan sa MMA sipai po an chan na sanaro rami pui tam tak ram danga anral tlana an economy po na tur hle ti chu tun kan hai om love chuti chung po in Kremlin lam be se pha khau lovin engma lova an ngai President Zelensky chuan mi pui te ril ru ramta na na sataka chok thowin Indona shwai tu tha ani zia aron lan tir thei tatlat maya ral thom lama ne fe jong ni chungin ram danga tanga ral thuam tlema zong pe khom hangin Russia sipai te le an ral thuam te an suan na sa le ta jok ma an kho pui Kiev le mun tam taka tangin Russia sipai te chu anum chuak thei ta hial jok ani hi heng konga hian Ukraine tran tu te chuan har san na satak an ma chon ve tho chungin thei angangin sum le ral thuam te an tran pui ve a chu wang chuan tu na phei chuan mani lo in ven mai ni lo anor le tu zoka an tang chho thuai hial don in alang ta ni tun hai mai khan US chuan dollar billion li zeta tran puina pek bel ala tum zui tu dai re an ti don niom takani
hetia Russia chu rin duap along ita ka chuan ramte naw jok te po anron chuak ngam don ta ang viau mai bok mani lo khan Putin a chuan athu soina Russian ram alo hlo to la kirle tura angai te zinga Estonia khopa khat narwa ming asoi lang tel vena a Estonia Prime Minister Kaja Kallas chu angai danan zota ani chuan chu tianga anram tana thil la aom engma asia lo thuin achang mi angam to mai junia tunma kha chu ni se chu tiang chuan atong ngam hau lovin arinom chu wangin tuna chuan Russia chet thlauna ai ma in NATO chet ve hun ani to mai lo mo ti le Russia hi ain ring chi angem ti lam ani to jok ma an nga yani arsual huai shelo anron pungtual tual ani ber soi to angin economic lama Russia tla chle tura ngai na chu alo dik chi alo ti kan thetawa an mani lam ngei point za som pani velaya an tlak niam an hlau thon lain kumin second quarter khachuan za pali vel chowinan tla niam ani achan po Russia gas telova Europe ramte an khosak theiri lowa wanga sangson na taka an kalpui hlei thelo wang ani bera chuwang chuan China India le Middle East ramtenen sum don ton na an la kalpui thereng thowa gas le oil atangin sum an la dong thatho khat viau bok Europe lama gas supply ti tlem ani ta ka wangin Europe lam zokin an tuar ta zel ri ani khu Western analyze tam zok ten Russia chakna an lorin khum hlom viau lai po khan then khat chuan chu te te luani chuan loring lo sa ve renga chung jinga pakhat chu Philip O'Brien ani kha chuan Russia Ukraine bei chuan ama zok po chuan atur hle don ni in alo soi lok to kha nia arin lok ang nge in asase alo thlen chuan aral thuam quality lama te sipai training le command lama te Russia chu an lo si nibruk zia aron lang tangei ani hi US le sangoi zon puiten ral thuam tlema zong an pe khom te manga tran lo kho velek Ukraine ho laka Russia chu amwal pho chhomek zel chu ania kumsang khazakwa somriat chhovel daya US rocket system siam chikhat HIMARS somni emovel laka po in veng zo lovin anral thuam che khol hun puite po akang puak dar chum mai ani kha an S400 chuan vor te kha khoya zo mo hetiang chi hi US chuan zanga somli zet alakol nge ani hetiang anglama ngot po hian Russia chuan US chu ala khan lo hle alo ni chu mai ani lo heng ral thuam tem hang hian Russia hun poimo nunglama te po an chujui ol thei talhoma an mamo supply na logistic po an boi pha na satamai Russia ram nge an la khoi du lo jok mama Russia sipai chung kwa nget in phum rutla thi in do ma to po khan Russia rama sarkar policy duang tu le sarkar pon lama advisor te chuan an hai big lova an sipai din mun chuan du thu asam tok lo na le Ukraine runta se har satna an to theidan tur po an hai big khau lo ani chuwang tak chuan a top don thleng po khan an ni ho chuan Putin chuan Ukraine arun du tak an ring hau lo nge ni nan soi Russia sipai te che chiat na chan pakhat nia an soi chu sipai anin dai lo mai chu ani chuba karal thuam changkang precision guided missile po chu te lua an lo nei lo ni in alang bokani Russia sipai te hian vain noi som ni le pakwa vel ni tura ngai an ni ma se sum lamin dai lo na wangin sipai naruak no kha lo anasa viau maya chuba ka corruption anasa ma sipai o manga ngai ataka mu turom si lo tun ma zorama tharau MR kan tiang chi kha alo tam alo ni oma an lo chu ho tu ten an lo phang mano mia mai ni turani an molove an ho tu pa Putin ber po corruption a ma shoi tu nia soi ani renga khovela house ber nia then khat chuan an ngai hial house ber nia soi Elon Musk point ka in Putina a house zok alo ti thin reng kha hetiang hi thilom dan ania wangin in do tran han ni tak da ka chuan thil ni na chu lo lang lo thei ta lo in do ma khan sipai battalion sang battalion tactical group a sipai omza tura tangin battalion ngai za tura han chuta battalion khatami zaruka tanga zakwam turanga chutin teng zanga vel le sipai noi khale singa vel ngai tura an chuta ma se in do han tran chia chuan battalion khata sipai zalia tanga zanga vel an lo cho hlom alo nia noi khale singa vel ni tura chuta mi sing kwa or an lo ni ta chau mai infantry da ma po motor moi tok chuang tur sipai po anom thathum lo ni hialin an soyani
achan chu sumin dai lo na wanga sipai anan chok then khan infantry lam chu atuar ber ani wang ani pakhato me ei wang hian sipai in dai lo na anasa eme ma Indona Russia sipai sing sari vel jet boral towa chu tani le ngal tuna hian Ukraine lama chhor tur sipai lak run pui nei turin Putin an thupek asiam tahiala za som vela ti punan tumani chuti lai chuan sipai tang du an lo tlem phar nge sipaya tang turain som na signboard an tar thu amaya lungin tang te thlengin in khor antum nia soi ania tang zinga thalai deu sipaya tang du chu ngai dam an ni tur thule ham thana chi sang sang sum fai ba ka in hun thanga pek turin an thlem hlom hial ni in an soi engang sipai nge an lak don tiero hriat ani lova volunteer zongin nge ti luina zongin ti po ala chiang lo hetiang tur hian civilian military contractor te po chorme kan nia chungzinga chuan PMC Wagner Potel sipai tharmi noi khat sing thum le sang sari lak an tum me kani heng thil te hian ngong ani na sa heya khopui chunga in beyate ramlak chungchanga te po an ramlak to veng him zui tu tur anin dailo mm3 nani heng ba ka hian Air Force le Air Defense lama po rin an phalo hle mai bok he wang tak hian an man ro quality chungchanga te pilot training le man dan chungchanga te rin duap an kai hle hloma in buat saina fum fe an nei lo hle niom takani heti lai hian technology changkang siam chua konga sang sona wang hian Russia hian har san na men lo ato ngei dona rin ani boka Russia thil siam chua thlona le advanced technology dang missile te thlengin ram dang siam parts an mang se me ma tunin dona Russia man ruwa an man sak le ti chiat sak chi som ni le pasari te anen dikna tanga an mu dan chuan parts sang zali som nga ram dang siam man mu ania chungzinga tamber chu USA siam ani nge abak zong po Ukraine trantu ramatanga siam an ni hlomani sangson omchung chuan heng parts te hi manufacturer te hne na tangin an hu pa ngai thei to don haulova khoi atangin emo smuggling le ruk chua kal tlangin mu thei sampo ni se amana to tal dona chu wangin indo sen so ti sang al don ti achiang reng mai hetianga Russia lamin har sana sang sangan ma chon mek lai hian adela ma Ukraine lam an lo phur boka an sipai ten ti dan thar sang an ngai tu chuak zung thei zel maya an commander te point Russia chu an fin khal thei tat zel ni nan soi ral thuam man konga la nei to lamin ral thuam an pek man dan te po chu reilo te ami te makti khopin an nal zung mai ni turani hewang hian an zinga phurna asang tultula oka slami pui ngai dan lak na pula phei chuan Ukraine mi pui za som kole pariat vel zet chuan Indona ne tu an ni anin ring ta hial zok zuk nia sangson hi kal zel ni phei chuan Russia hian a nuclear ral thuam te po hi an kol zui rei thelo mai om mange ti chu mi then khan ngai dan ani ta hial chungzinga pakha chu defense analyst le Russian opposition leader hlui Alexei Navalny advisor po lo ni to Pavel Lazin hi ani asoidan chon industrial equipment lak cham wangte technology lama har sana wangte le thok tu mishing in dailo na wangte in tuna Russia ral thuam tam tak ICBM SLBM le heavy bombers te en kol hi Russia tan ti thelo huna thleng ngei don ani ati ani hei hi Russia sipai ram hum halte submarine en kol zui le thlona tanga nuclear missile ka chua chi en kol zui chungchang te asoi ani heng te hi thilom dan ni ma se Russia hi nuclear super power boina za khwa thlen thei alani zui zel dona tun malam te po khan western ram te puina telmi alovin technology ruk chua le espionage system sang mangtin heng ral thuam te hi alodin thei ania mena thangot chi chu ani haulowang ram re thile changkang lem lo heina ni sang lu tuk lo alo ni thina wang hian khothlang ram te hian an lo zuam sual fo to thin ma se adu chuan rap thlak taka khovel rik rap theile puak chuak mai thei alani renga engtin nge huna nge apua chuang ti la hriat ani der silo engponi se in do na final result hriat lani lo ma se tuna hriat the china chuan sipai changna zonga chuan siki sa kha ain the dere ani bera sake bang ne ngau ne thato lo chana lo changta ani ringot mai tun ma mi puiril ruwa an tlak nat ang khan engtika tanale takang mo om thale le ni se mi hu pur le hlau lani mai tur ei sop thon thu finga chawak aron thlaton soyang deuh khan mani om dana lungoi tamai se chuan
aya ro pui zok te mo sit na le an pui te en dong na apum pel zok mai tur ani sin le